Chirishitini or Karjitero, Hastini Joto Lukurogno, Ani Kani Paiflea, Hamzama, Taichibayafaru. All the time, Chini, Kathalaima, they hamari the way fight. Haino hai TR02L 1557 Marini Khungsa Bolero Malkhungo Naitugwi Manjakha 70 feet Bijra Kath. Hati wabuni hati dor wan lekha ingnai hini Shakador Monogor Sub District Forest Officer Ashok Kumar. Baithago a Malkhungo sis khlaika bolong bedek ni officers rock. Pada Monogor Monogor Sub District Forest Officer Ashok Kumar Shaka. Borokne thani kaisa huisa koktuma shokpaijak tongmani henei patimuni koktuma Manjakha kin strangshal aisogo Monogor Sub District Forest Officer Ashok Kumar de bolongpede nite kubun officer strokna de habao ongkhalaika o Bijra Kath no kasulani bagai paithago TR02L 1557 Marini Khungsa Bolero Malkhungo Naitugwi Manjakha 70 feet Bijra Kath hatiwabuni hatidor one lekha ingnai hini Shaka Monogor Sub District Forest Officer Ashok Kumar Patimuna de Kokamani Bisindi, they were showing Manka Bijra Kath, Tushak Bolero Malkhungo Nuga signal Romani Hene, Piaba signal Chubai Patimutani Karitana Naimani Kokama, Aba Izrauna Bolero Malkhung Yakna Romani Gedal Patimu Primani Kokama, Aba Izrauna Shepnahare Malkhung Bishingo Tongai Patimutani Karitamani. 4 बजे पेट्रोलिंग पे निकले थे स्टाफ के साथ में तो पेट्रोलिंग के ड्यूरिंग में नॉर्थ हुरवा में जब गए तब देखा गया कि एक बोलेरो पिकअप के साथ में ये अराउंड 2 क्यूबिक मीटर माल है तो जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए है तो बोलेरो पिकअप भी पकड़ी है और साथ में ये काट भी पकड़ी है। कितना काट है सर यहाँ इसमें 2 क्यूबिक मीटर के आसपास काट है। Party Mugo Khorang Fano Romani Koktuma Kare, Paitoga Malkhungo Sis Clay Forest Office Dogo to be Hika, Bolong Bedini Officer Stroke, Party Munati, Chatuinato Mungo on Khorjok Tabok Bolong Bedini Officer Stroke. Bureau Report, Chini Khorang.